Atsang koinai sini vice president no sini panda tifang eba sini ketal sini president no risar bui borong jafarai rena bagi koi. Belai ke hamil maya fro tini oro fai manjang sini media rono ane mung ke baithang de Burma tai ang adisani general secretary ni samkhai tongo tebo oro tini fai manjaka sini tabuk sini working president tongmani tini ni meeting ni jagolo sumbono president nei sum full bono promotion kai sumbono president nei ta sumbono president sini adisani tabuk existing president ni sumbono tini sini meeting gosi laiman jagolo sumbono gosi na halakya te abegino tongani yang asuja sini yang sini ke sini da Dubendu Jomatia gawai kena sini yang te khasa tong vice president sini da Nishu de Burma te awai kena sini sports secretary tongo sini Ridoy tongo Sukumar tongo tai sini AGS songka be hasil distance ni bagai borok nogo ma lama rusuka te abai kena sini CEC member tongo tai sini global sini central ni CEC artisan ni CEC ro tongo tai tebo norona hameme afaro sini special sini kokti brata sangsatino norok sino sini ringhorma khanawi phaimani bagai tini nunga sanai acha tini sini adisani 6 CEC Central Executive Committee ni 6 CEC meeting tai tini meeting tini sal maring ke 1st July 2022 tai tini sini meeting ni chairperson ngai tai tini meeting ni sini tangpong okrang ngai tini meeting no chaloka sini dara Dubendu Jomatia ke sini agenda ro ka organizational matter ro tai miscellaneous no tui salaiga tai kabang ma long discussion almost 2 hours ni hai time now discussion khemani yaglo sini discussion obonong kha tai decision obonong kha sini discussion no kok salaimani yaglo sini president sini borong gana sini respected sini Ahla Jomatia ke sini adisani president tongmani tabuk bo parents party ni assistant general secretary bo promotion ngai ba upgradation ngai bo assistant general secretary of IPF team thanga gabon yaglo sing organization no smoothly run khaina bagai ba organization no tui khona bagai tui tuna bagai bo khorsa borok ngai double post holder ni bagai blai ke problem ngai bo full time remain kha gatai se bota parents party ni bagai parents party sogi mani bagai AGS ngai abu bo parents party won tongsitung hnai sentini committee asuk lai salai oklai tai abun loglogi decision bana kha je sini working president sini da Dubendu Jomatia bonus consider khailai salai kabang ma kok salimani yaglo bono sini newly bono president hnai additional president hnai tini norone media ni bisingti declaration ro abahida angkate kaisa obon bo salakya abon yaglo adisani situation tai political situation nogai IPF tini student organization tongmani ba engka abon te nasik lai wansuk lai kabama salemani yaglo adisa rok sini decision obon na har ka je taboni jorawo je IPF tini je samung humung je boruni je choli tongmani sini parents party na hanmano borni choli tongmani no satisfaction nungya tai aboni yaglo tamhnai borokni je adisano naikol mani adisano care khaimani abo blai ke lacking ni bagai tini adisa rok decision naka je adisa tini ni simi ojorani simi adisa rok independent tongsinai IPF tini banner ni under tonglia independent student organization ngai
sini organization sing smoothly sing ram khanya ni bagai sing wansugui tei sini declare sing omo tini media ni bisingti sing ro hingke tebo sing wansu laikya paithago te kaisa obo sing wansuka adisa organization no je kono political party let it be national party or indigenous party any party borok jodi adisa ni interest adisa ni hamkrai ni bagai jodi borok singno naikhe ba hamjake ba singno nangjago hingke sing wansu lainai je president te GS wansugui abo sing tamhanai saklai mungranai eba social media o sing openly sing share khairanai ba declare khairanai in any angle top ke sing adisa ro sing wansuka let it be any party or organizations or say any je kono national party fanung thum singno interest reke sin adisa ni interest no singno nasike sing borok bai sing anytime any somoyo fano sing consider khai sing wansuk lainai obahaida ke asma hambai जों IPF ti bai जों sam गोबां मान खालाय फैना sam खालाय फैमानि बिसिङाव जों अनेकनो संगठन राग्रबुई बा पार्टी IPF तिनो राग्रबुई तै फैमानि जागाबो जों भूमिका दं इनके आरो जागा बिसिङाव तापक लासो दिनै एदिस इलेक्शन पाइमानि परे जों गोबां मान नुखा जे IPF ti party ni parents party rok ni je tongmung borok bising kok bang lagi kagai thango botai khe nukjagoi chini je সংগঠন ni srai rok borokbo tuluk botai khe kagai tonga inke amtai khe chini সংগঠন bo nosto ongoi tong borok kok bang laimani bisingo inke boni bangni जों wasogoi chini সংগঠন nargani thangna hakene जों borok bai apatot जों आलादा के जों इंडिपेंडेंट के मातम बरा आसिनाय हाय बायसि जों दिनै निरौनि प्रेस मीडिया नि थानियो जों फायरि नां के इंस्टीट्यूशन नंगना आगि थांसा सतम के तेसि नंगना वेलकम नि साखा नक ते थांफिनाय दे जदि ताबकनि हाय तंमोन अंगिया कारै भबिष्यत जदि बरनि सामु काहा जोंनो चेरनि काहा थांना के जों वासो लाइफिमां ये ताक जरातै अमते हायखे अंगनाय देया ताक जरातै तल जोंबो नगै दं जे बरस गथलाया खंगै दं माने बाङै जों ताक जरातै अमनो जों टोटलीनो जों ए इंडिपेंडेंट मा दं रासिनाय खाना 2 तारिख IPF जनरल सेक्रेटारी सं जतन खाना जरिनो नानि खानाव आगतला टाउन हल इनके आबा दं नगै बाहाय दं ननि चिन्ता भावना आबा दं बनि बाङैनो आंबा तैसिंबो साइबायखा बनि बाङैनो बताइखे बरकनो कागलाय माने लोक बनि बाङैनो जों जोंनि संगठन रखा खालायनो थानिबो जों इंडिपेंडेंट दंनि नांसिनाय होनै जों मा सामानि नव तब आतिसे हनै फारिना लाखा आतिसे संगठन बुमुता actually angkia sawana adisa संगठन नि फारि नामाया adisa to 21st May 2012 on adisa establish ngo अब कोनो न्यू संगठन नि फारि नामाया अब ताकि IPF ti rok bai tong अच्छा अब तो बुझेगा कोखे आदिसा तबो आज एस्टाब्लिश जमन 21st May 2012 एस्टाब्लिश जमन ओ आदिसा नो ताबो नो आदिसा जों ताबो जे प्रेजेंट दं कोखे जों जे IPF नि ब्रादरहुड अर्गेनाइजेशन हनि जे तंमानि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन तंमानि जों अबसे जों बुनि अंडर नि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन नि जों तंलिया जों इंडिपेंडेंट तंमानि नायखा तै तंसिनाय तै तंगै थांनाय हनि जों वासु लायखा दा बसकां थिनां दग के इलेक्शन सकं बसकां त कबं इलेक्शन ताबो अनेक जबा कतन इलेक्शन फाइजों आरो कनंग नि वान सम बाहाय एक्चुअली आबो केतो जों आबो न तिजो जों वासु लायाखो साइमिया सिचुएशन बो जागा तालां बो थांगाबो जों साइमिया टू बी ऑनेस्टली साना थांकां के बाट जों आबो न तिजो जों तिनि जराते सिनि आउटिस माने एजेंडा बो करिको तै जों नाहारि लायाखो दा ini je atisan or khalema bo ki komunu area simda na sara ko jagan ni atisan da tini khalema obongkha atisa central executive ni committee ni bisingtei tai CEC member combine CEC member by milui office bearer milui koi जों obo decision namani oro inclusion dong sana thangka ke gonda tisabo dong
angka korbok tongo angke misa kathali ani bo phaijak tongo borok kintu time horma habagai borok doti mathangka ke abo hai tongo angke tai koekjon angke sini rang puisa ni problem ni bagai bo baksa phaimia call khaikya phainya ne kintu gari technical ni problem ni bagai abgi phaimali bagai borok sokailia abo hai da buska movement nong ni nong kuno ma meeting misil ba andalon khai aba herak soba tu to tong buska ba mas ge dedin khanya rok khonai nong ni ati shanti acha sungte kaisa ro ma sasinai artisa rok angke sini movement to sung ADC election paiman yagulo ba sung roman screen ni bagai movement khaikya sung kabangma division wise bo khaikya nor media bo nukha tai media ni bising tingel sung bo blai satisfaction manai tai sung kabangma national media o konjo se sung sini oboni ti sung kabangma sijak rok print media rok sung nukha angkai tabo sung wansu go main hake students organization sung je artist angjanai ro sin borok ni kono karanai student organization bisingo kemni thani o korei sin student ni nong ni sakao judi hamya kraijak tongkha buini dopha bai phano ba nijini dophan borok phano hamya khlai tongkha amdi furo sung stand basawoi sung logi renai je mansak jorati sung logi renai sini yago mungsa sugya phano rakusa kri phano sung elis sung logi renani bagai sung chaitok nai te logi renani bagai sung try bo khaisuk nai abai da